Ja sam sudski veštak iz oblasti elektrotehnike sa posebnom specijalizacijom u analizi audio, videa i multimedijalnih zapisa. Već više od 2 decenije profesionalno sam posvećen razumevanju i tumačenju zvuka i slike, kako sa tehničke, tako i sa kulturne i pravne strane. Svoju karijeru sam gradio u Radio-televiziji Srbije, gde sam tokom više od 24 godine rada prošao kroz različite faze, od tehničara i snimatelja, ton majstora, do eksperta koji razume kako nastaje, kako se obrađuje i kako se čuva svaki ozbiljan audio i video zapis. To iskustvo danas direktno primenjujem u sudskom veštačenju, gde je svaka sekunda snimka ili svaki frekventni detalj od potencijalnog značaja. Kao član rukovodstva košarkaškog kluba Crvena zvezda imao sam privilegiju da organizujem više od 200 koncerata i da učestvujem u kreiranju brojnih multimedijalnih projekata. Ti projekti nisu bili samo tehnički izazovi, već i prilika da povežem umetnike, publiku i savremenu tehnologiju. Kroz više od 1100 audio projekata razvio sam prepoznatljiv pristup zvuku, produkciji i multimediji. Ovaj rad mi je doneo reputaciju jednog od vodećih stručnjaka u oblasti audio produkcije, godišnju nagradu RTS-a, ali i unutrašnje zadovoljstvo, jer znam da svojim radom doprinosim razvoju kulture, muzičke scene i medijskog prostora. Kao osnivač i predsednik Sindikata sudskih veštaka Republike Srbije, aktivno radim na unapređenju položaja veštaka, standardizaciji prakse i jačanju integriteta profesije. Sindikat danas okuplja preko 720 članova, što pokazuje da postoji velika potreba za ozbiljnom, organizovanom i odgovornom strukom. Učestvujem u radnim grupama i inicijativama na izradi predloga zakona o sudskim veštacima, jer verujem da dobar zakonski okvir stvara uslove da veštaci rade nezavisno, stručno i odgovorno na korist celog društva. Za sudskog veštaka Ministarstva pravde Republike Srbije imenovan sam 6. jula 2011. godine. Od samog početka fokusirao sam se na oblast koja je tada bila relativno nova i nedovoljno uređena, forenzičku analizu audio i video zapisa. Vremenom sam postao jedan od pionira u ovoj oblasti, posebno kad je reč o veštačenju tonskih i video zapisa, analizi fotografija i drugih elektronskih dokumenata, proceni autentičnosti digitalnog sadržaja. Svaki predmet za mene predstavlja kombinaciju tehnike, logike, metodologije i odgovornosti. U mnogim slučajevima moj nalaz može pomoći sudu da donese presudu koja direktno utiče na nečiju slobodu, čast, imovinu ili profesionalnu reputaciju. Zbog toga sam od prvog dana odlučio da se i postavim vrlo stroge, profesionalne i etičke standarde. Autentifikacija audio, video i fotozapisa predstavlja jedan od ključnih segmenata mog rada. U praksi to znači da proveravam da li je neki zapis originalan, da li je menjan, montiran, naknadno obrađivan ili falsifikovan. Koristim specijalizovane forenzičke softvere i alate koji mi omogućavaju da analiziram strukturu fajla, metapodatke, kontinuitet signala, eventualne tragove obrade ili nerezonskih promena. Na osnovu ovih analiza donosim stručno mišljenje o integritetu dokaza. Moj zadatak je da, koliko god je to moguće, otklonim svaku sumnju i sudu pružim jasan, argumentovan i stručan nalaz. U pojedinim slučajama vršim i identifikacionu analizu koja može uključivati prepoznavanje lica. Tu koristim teorijska i praktična znanja o proporcijama lica, odnosima između ključnih tačaka kao što su oči, nos, usta, linija vilice, kao i specifičnim karakteristikama kao što su ožiljci, mladeži, položaj ušiju, držanje tela itd. Tehnike prepoznavanja lica se ne tretiraju kao automatski dokaz, već kao deo šire forenzičke slike, uzimajući u obzir kvalitet snimka, osvetljenje, ugao snimanja, rezoluciju i druge faktore koje mogu uticati na pouzdanost zaključka. Uvek insistiram na opreznom i odgovornom tumačenju rezultata, jer znam koliko ovakvi nalazi mogu biti presudni. Rekonstrukcija događaja je još jedan važan deo mog rada. Na osnovu dostupnog audio, video i fotomaterijala, kao i drugih elektronskih tragova, analiziram položaj kamere, ugao snimanja, svetlo i senke, saobraćajnu signalizaciju,
semafore, znakovi i tako dalje, kao i vremenski odnos između kadrova i događaja. Na taj način pomožem sudu da sagleda tok događaja što vernije, kako bi se došlo do što objektivnijeg zaključka o tome šta se zaista i dogodilo. Posebna oblast mog rada čini zaštita autorskih i srodnih prava, naročito kada je reč o fonogramima i audio sadržajima. Tu se moj produkcijski i kulturni angažman prirodno spaja sa veštačenjem. U takvim predmetima analizira se, na primer, da li je određeni audio zapis neovlašćeno iskorišćen, da li je došlo do plagijata ili nelegalnog uzorkovanja, semplovanja, da li se jedan fonogram nezakonito koristi pod drugim imenom, da li su ispoštovane licence, ugovori i zakonske odredbe. Ovaj deo mog rada spaja moje tehničko iskustvo u audio produkciji sa poznavanjem pravnog okvira, što mi omogućava da precizno i stručno da mišljenje u sporovima u kojima se štite prava umetnika, producenta i drugih nosilaca prava. Tokom svoje karijere obradio sam više od 300 predmeta sudskog veštačenja. To nisu samo pojedinačni slučajevi, to je kontinuitet učenja, usavršavanja i unapređivanja metodologije rada. Moj protokol pripreme, snimanja, kopiranja i arhiviranja nastao je kao odgovor na praktične probleme sa kojima sam se suočavao, kao što su kako obezbediti da dokaz ostane nepromenjen od trenutka kada je nastao, kako dokumentovati svaki korak u radu, kako izbeći bilo kakvu sumnju u manipulaciji. Nalazi i izveštaji koje sam radio korišćeni su ne samo u Srbiji, već i u Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Engleskoj, Australiji. To praktično znači da moj rad i moja metodologija komunicira i sa različitim pravnim sistemima i standardima, što dodatno podiže nivo odgovornosti, ali i potvrđuje međunarodnu relevantnost mog pristupa. Ne doživljavam sebe samo kao tehničkog stručnjaka. Ja sam forenzički analitičar, medijski i kulturni radnik, ali pre svega zagovornik pravde i profesionalne etike. Moja misija je da svojim znanjem doprinesem da sud donese što pravedniju odluku, zaštitim istinu u vremenu u kome je montaža postala svakodnevnica, pomognem da se glas stručnjaka više vrednuje, a ne formalno prilagodi ishodu, i da ostavim iza sebe jasne standarde, protokole i praksu koji će služiti generacijama veštaka koje dolaze. Verujem da kombinacija mog iskustva u medijima, kulturi, elektrotehnici i pravosuđu čini moj profesionalni profil jedinstveni. Upravo ta povezanost različitih svetova, umetnosti, tehnologije i prava omogućava mi da na svaki slučaj gledam celovito, odgovorno i sa dubokim razumevanjem posledica koje moj nalaz može imati.